Imaynalla, kunan yuyarichiy munaygi, noganchik zapadía, ñawirispa kasanchik devoción matutinanchikta. Maychu zapawasanchik kicharita Diospaj qelqasqanta. Chaymanta hinataj, aska yachaykunasta noganchik tarinchik chaypi. Kunandia parlasun, maska beneficio yuchus cuerponchispaj, sumahta puñuna. Allinta puñuspaqa orampi noganchik yanapasanchik tukuy celulasninchikta cuerponchikmanta kallpachakunangupaj k'ayantin watejmanta sayarinapaj kallpayuq. Chantapis Señor ninchikqa aconsejawanchik dia semanapi descansanata. Yuyarichiwanchik kayta, chaypaj mask'ana kay libro de Salmos, capítulo 62, versículo 1ta, ninkayta. Diospi saman kawsayni, paymin qespichiwayninqa. Señor ninchik munawanchik sapawq ninchikta, chayrayku payqa k'amiwanchik samanapaq, noganchik yanapanapaq cuerponchikta. Kayta ruwaspa noganchispis, kallpachakuspa kasun, tukuy ansiedad, tukuy estresta qechuwaspa kasun. Aska doctores, psicólogos kunan tiempo aconsejaspa kasangu runasta diata semanapi descansananguta. Kay libro de Éxodo capítulo 34 versículo 21 niwanchik, sohta diasta runasqa trabajaya tingu, pero ganchis diaga separasqa Señor ninchikpaj. Separaspa kay diaga noganchik samarispa kasunchik. Chaymanta hina watejmanta kallpachakuspa kasun kawsayninchikpi, chantapis waj corazón ninchikwan noganchik oqharikuspa kasun. Ama qonqaychu kay k'amiyta, mask'anachik Señor ninchikta, qonqaspa dia semanapi tukuy ima munasqanchikta. Bendiciones.